gospodina Dena Bejca da dođe i da nam se pridruži ovde. Dan, how are you? It's okay? Everything's okay? Controversy to the last. Okay. Hold on to that for a moment. I want to say something. Dakle, sačekat ćemo malo, gospodin će reći nešto. From my heart, I want to say thank you and congratulations to everybody that's had anything to do with Survivor. Od srca vam se zahvaljuje što ste učestvovali u Survivoru. First of all, to our host, Mr. Survivor. Thank you very much. Vision team, the production group, the viewers at home, thank you so much for embracing Survivor. Dakle, zahvaljujem se gospodin svima vama, Vision timu, produkciji, svima vama koji ste kod svojih kuća gledate ovo i podržavate se. The contestants, without whom there would be no Survivor, you're all winners. Thank you very much for participating. Takmičari, svi ste pobedili u Survivoru, hvala vam. You've all proven you are survivors. Dokazali ste da ste preživjeli. Gaga, the producer, gave me, he says we're all survivors tonight. Having said that, we're down to this. There can only be one who takes the money, only one who drives this beautiful Nissan home. Dakle, može biti samo jedan koji će pobediti, jedan koji će poneti pare. Šteta. What do you think? Are we ready? I don't think. We ready? Yes, I'm ready. Okay. You ready? Nemanja. Nemanja Pavlov! Često Nemanja. Čekaj, samo da se ovdje ovako. Ovako. Sačekajte, molim. Sačekajte, molim, samo sedite zbog kamera, sedite tamo. Sedite svi na svoja mesta. Sedite svi na svoja mesta. Molim vas. Thank you very much. Samo se slikaš. Slikaj se, izvoli. Dođi, ovdje. Ovdje sa mnom. Ovdje sa mnom. Dakle, Nemanja je pobedio i dobio 100.000 evra. Svaka čast. Neko bih potrošiše. Dakle, Nemanja, dođe ovamo. Spomenite se samo, kako ste se priliku nije. Hvala vam puno. Dakle, ključeve Nissan Patrola najnovije generacije uručit će Vladimir Nikčević, brand menadžer Nissana. Izvolite, uručite ključeve. Čestitam, koliko sam mogao da primetim tokom trajanja serijala. Nisam Patra bio dobar dodatni motiv da istraješ u borbi za pobednika. Želim ti da se lepo voziš ovim patrolama, nadam se da ćeš pozvati nekog od ostalih učesnika Survivora da podeli to zadovoljstvo sa tobom. Izvolim. Svaka čast, dobio si ovo čudo auto. Viner štediše životno osiguranje dodelit će Ljubica Vuječić, član upravnog odbora Viner štediše osiguranje. Ljubica, izvoli. Hvala. Želim ti da uz našu polisu ovaj auto voziš bez brige i sigurno. I da deo od tvojih para koji sad dobio
dalje uložiš kod nas na pravo mesto da se dogovorimo. Eto, Nemanja, sada možeš i u penziju, tako li? Pa tako nekako. Ali ovdje nije kraj, dragi gledalci, prva sezona je završena, ali druga upravo počinje. To znači da su prijave otvorene za sve koji žele da iskuse avanturu života. Ko zna, možda ste baš vi naš sledeći heroj. Prijavite se i učestvujte u novoj sezoni. Očekuju vas i nova iznenađenja. U Survivoru je sve moguće. Laku noć i doviđenja. To je to. Zato što si bio vredan, zato što si bio pošten i zato što si dao svoj maksimum. I mislim da ćeš ih dobro potrošiti. Na pamet.